Život bez interneta bio nezamisliv. No, u sjevernim udaljenim mjestima nerijetko nema struje, dometa, ali u takvim okolnostima dječak Ognjen Vasilijević ima snažnu volju da programira. Naša škola, osnovna škola Radoje Kontić Gradac, je od Pljevalja udaljena 24 km. Mi smo mala jedna škola koja broji 4 učenika. Jedna učenica je u 1. razredu, 2 učenice su u 2. razredu i 1 učenik je u 8. razredu. Naravno da bih volio da nas ima više, ali ovako mogu najbolje da naučim zato što nastavnik skrene pažnju samo na mene. Raditi timski je mnogo lakše, sarađivati, razmjenjivati ideje. Sigurna sam da je on imao jako puno različitih nedoumica koje opet nije imao sa kim podijeliti se sa svojom nastavnicom koju posebno želim da pohvalim i njen entuzijazam i volju i želju da bez obzira na uslove u kojima radi posveti posebno vrijeme učeniku, jednom učeniku, iako nastavnice nije iz ove oblasti, učiteljice, razredne nastava je u pitanju. Ognjen je jedan dječak koji nema razvijen kod sebe takmičarski duh. S obzirom da je jedan učenik u predmetnoj nastavi. Tako da sa njim treba dodatan rad. Kako bismo otkrili sve ono što on zna, njegovo interesovanje i zanimanja i kako bi što uspješnije mu odgovorili njegovim pitanjima. Nastavnica Marina meni znači dosta. Ona me je usmjerila na ovaj put da nastavim s ovim da radim i naučila me dosta toga. Želim da se joj zahvalim. Nastavnici i učenici djeluju kao jedan tim. Njih odlikuje jedna neiscrpna pozitivna energija, radoznalost, istrajnost, kreativnost. Tako da sve to kad skupite imate jednu lijepu sliku. Ja pitam, on odgovara, on pita, ja odgovaram. Tako da je ta interakcija baš zastupljena. 5 nas iz škole je prošlo obuku nastavnik za 21. vijek, odnosno škole za 21. vijek. Ognjen je sam sebe tu negdje pronašao i sebe vidi u budućnosti u tim vodama. Projekat koji smo napravili zove se Hranilica za pse. Ovo je ultrasonik senzor, kad priđe životinja na 1 metar, šalje signal servomotoru. Servomotor otvara poklopac i onda izlazi količina hrane. Kada životinja jede, napravit će se pauza od 5 minuta, to možemo da mijenjamo, ali stavili smo najbolje 5 minuta da ne bi padala hrana na životinju. Semafor služi da se vidi koliko ima hrane u dozeru, to stoji u školi, to možemo svi da vidimo koliko ima hrane i dospijemo. Ovaj senzor mjeri koliko ima hrane u dozeru i šalje signal na semaforu. Imamo i zvučni signal koji šalje isto koliko ima hrane u dozeru, samo kad se on čuje, znači da je prazan dozer i treba da ga dospijemo. Dok ga ne dospijemo, onda će sve da se čuje. Bez obzira na otežavajuće okolnosti, Hranilicom za pse osvojili su na regionalnom takmičenju 7., a na državnom 5. mjesto. Kada je bilo održano regionalno takmičenje, nismo imali ni struje, ni interneta. Kada tražili smo poziciju iz koje možemo da dobijemo domet, ali morali smo da izlazimo napolje po snijegu. Sjećam se kad sam izlazio sa direktoricom Bojanom i Marinom nastavnicom da hvatamo domet sa kapama. Vidim ga u svijetu programiranja. Mi se nadamo da ćemo mu dati krila da krene u tom pravcu i da iz njega izvučemo onaj maksimum. Volio bi da nastavim da radi nešto oko kompjutera ili da nastavim samo programiranje. Upravo mjesto sa kojeg danas završavamo je mali serijal koji je zaista ima veliki značaj, nadam se, i koji će ostaviti negdje obavezu svima nama da u narednom periodu formiraju sve škole svoje klubove programera. Negdje sagledavajući sad situaciju kroz program Škole za 21. vijek vidimo da su nam ponuđene različita pomoćna sredstva, mogu slobodno reći, uz naravno podršku našeg resornog ministarstva, Zavoda za školstvo, u dijelu edukacije nastavnika i
izrade priručnika, redukcije programa, dodatne opreme i svega onoga što jednom nastavniku je potrebno, nastavniku 21. vijeka. Uzimajući sve to u obzir, zaista smatram da smo negdje u obavezi da sve to implementiramo u učionicama, da formiramo klubove programera i da našim učenicima omogućimo da na neki način se upoznaju sa tim budućim, zapravo već sada možemo reći, najtraženijim pozivom programera, IT stručnjaka kako u našoj zemlji, tako i u svijetu.